Ne startuju Denzel i Mighty Design, pozicija broj 3, 4 iza startnog automobila ostaju prazne. Na kec će Interconnection, na dvojku Maestro Design, na peticu Polonem, na šesticu Voltižer. Najmlađi kasači Voltižer i Adastra imaju iskusniji su, pošto imaju zvanično nadmetanje za sobom. Start trke, kao da se Apolonu M ne trči, se trči Maestro Design sa Markom Gajićem, ipak i Maestro Design prelazi u galop, koristi to Interconnection sa Brankom Skenderovićem, druga pozicija sada već unutrašnjim delom staze za Voltižera i Borisa Novića. Dovaju ipak u red Marko Gajić, Maestro Designa. Tamo na četvrtoj poziciji nalazi se Rade Bogdanović sa grlom Adastra. Sada je u galopu ponovo Gajić sa Maestro Designom. Galop, isključenje. Grlo broj 2, galop, isključenje. Maestro Design. Dvogoci drugačije pravila kod galopa, čelo za Interconnectiona, druga pozicija za Voltižera i Borisa Novića i treća pozicija za Adastru i Radeta Bogdanovića. Prilično loša trka, razvukla su se grla. Interconnection sve bliži prvoj pobjedi u karijeri, sin Quattro Julieta i Kobile i Dake. Ogromna je to prednost u odnosu na Voltižera i Borisa Novića. Treća pozicija za Adastru. Adastra i Voltižer, predstavnici opštine Velika Plana. Jedan je predstavnik Lugavčine, drugi Miloševca, a Interconnection predstavnik Zmajeva i Subotice. Samo čudo može da se desi da Interconnection ne dokasa do prve pobjede u svom prvom startu. Druga pozicija za Voltižera i Borisa Novića, na trećoj poziciji sve bliži Voltižeru je Adastra. A mi da krenemo sa aplauzom za one koji će kao prvi proći kroz cilj. Grlo broj 1, Interconnection, Branko Skenderović. Druga pozicija iznutra, Voltižer sa Borisom Novićem, s polja, skroz s polja, Adastra i Rade Bogdanović. Jedne lepe karijere, saznaćemo to u sljedećih nekoliko godina. Zoran, Aida, Ivan, Ivanka, svi oni su tu da čestitaju timu Interconnectiona, Branku Skenderoviću. Evo, čestite sada gospodin Ivan Tumbas Lokitić. Tu je i Zoran Kalna, cela porodica Tumbas Lokitić, u čast Albe Tumbas Lokitića, našeg dragog prijatelja sa Severa Bačke. Čestitao je gospodin Miodrag Zagorac, prvi čovek konjičkog kluba Bačka, Interconnection i Branko Skenderović izvode triumfalni ples. Veliki aplauz za njih, veliki aplauz za porodicu Tumbas Lokitić. Lepo je to što se sećamo ljudi koji su obeležili određene periode.